Haut mam Patrick Ries vu PwC an d'Lächtwochwerheit zu Lützeburg die alljährlich Konferenz vun der Alfi. Op eiser Finanzplatz gi mittlerwe iwwer 4.000 Fonge verwalt mat Encoure vu bald 4.000 Milliarden Euro. Dummer ass Lützeburg die zweetgréste Fongeplatz hanner den USA an de Lützeburger Fong eng macht, die op der ganzer Welt bekannt ass. An dem Kontext organisiert Lützeburger Fongenassoziation Alfi all Joer am Hirscht eng grös Konferenz, wo Professionelle aus dem Sektor vun iwwerall hier ze Summe kommen, fir iwwer Defien a Meigketen ze schwätzen, déi an der Fongenindustrie den Amment ginn. Dat ass ein immens wichtigchen Evenement fir als Finanzplatz. Wie gesiet dir an Zukunft vun der Fongeplatz? Du ginnet eng Reihe Aspekte, op déi ich wild kurz agoen. Ech scho rezent eng Statistik gesinn, déi seet, dats an Europa nëmmen 8% vun der Populationun e Fong hunn. An den USA sinn dat 3-mal soviel. Du gëtt dem nur nach viel Potenzial fir Wustem. Die Digitaltransformationun ass och an der Fongenindustrie ukom. 10 Joer sinn an de Gische vu senger Bankgänge fir Fong ze käfen. Haut ginnet méi a méi digital Plattformen, wo der dat och kënnt machen. Dat mecht ganz neii Perspektiven op, wéi der Äre Fong kënnt verkäfen. Die digitale Revolution verändert auch Produktion rund de Fong greifend. Alles dat sie Changementer, die sich könne positiv op Lützeburg auswirken. Punkt, wo man aber mussssen oppassen als am Kontext vun der Proposition vun der Europäischer Kommission lächtwoch. Sie schlägt 4 Fongen, die iwwer Grenzewäsch verkäft gin, also praktisch alle Lützeburger Fong ënner d'Opsicht vun der europäischer ESMA zu stellen an net lokal bei der CSSF zu losen. Bis lo war vun den grösse Vierdeler vun eiser Finanzplatz Reaktivitéit an de Pragmatismus vun der CSSF.